به درشما سوریه و پرسپکتیفین چارەسەریە مەجلیسا سووریا دموکراتیک مەسەدێ پانێلێک دیالۆگێ ji بۆ نîqaşkirina pêşhateyên dawî li Tirkspiyê li darxist. Di panêlê de endamên rêveberiya Xweser û spiyên civakê rêxistina Asûrî, Îzdî, Suryanî, endamên saziyên civaka sivîl û endamên Meclisa Sûriya Demokratîk Mesedê amade bûn. Cîgirê anjîcîgira Hevserokatiya Meclisa Sûriya Demokratîk Canda Mihemed Axivî û behsa rewşa Sûriyeyê di dema rejîma Behsê de kir û got gelek kes di dema vê rejîmê de hatin kuştin, revandin û qetilkirin. Her wiha destnîşan kir ku berdewama şer û pevçûnên li Sûriyê wê rê li ber krîzên mezintir veke û behsa riyên çareseriyê jî kir. Piştiya xaftinan beşdaran jî nêrînên xwe par vekirin û anîn ziman ku divê jin di destûra nû ya Sûriyê de roleke girîng bilîze. هدف جوی پانل ما ایرو گو ام براسی سرکرنا سوری پیشروج سوری د وقت کی روشه که گل کی دبابید مشه ایر روز کس پانل ویدی هاتی در خستن همو کسایتین احزاب سیاسی منظمات مجتمع المدني سوريانا زيديا احزاب دروي مسدي تف الفيديو حاضر بونا هدف شوي پانل گو ام قاربن براسیجی دریا گفتگو یرا دریا حوار یرا به هر کسی را ام جبو پیشروجا سوری ام قاربن نقشا سوری پیشروج ام بن خویا کرد خو دسپیک ده هدف ما وکو مسد ام بجن مسئله سوری چاره سرنا بن نگو حوار نگو دانوسان ربن دفعوا ارواحهم بسبيل الحريه والكرامه بسبيل حقوق المكونات بفضل هذه التضحيات.